Odbor za internet i društvene mreže Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandrovac sproveo je još jednu u nizu akcija u okviru kojih informiše građane opštine Aleksandrovac o najnovijim aktivnostima naprednjaka. Povodom izlaska 10. broja informatora Srpske napredne stranke, Odbor za internet i društvene mreže u saradnji sa delom Saveta za omladinu je organizovao štand na centru grada, gde smo okupljenim građanima, pored informatora broj 10 Srpske napredne stranke, u kome su pobrojane aktivnosti Odbora za internet i društvene mreže i Saveta za omladinu u prethodnom periodu, delili novogodišnje kalendare, blokčiće i hemijske olovke okupljenim građanima. Narod je u velikom broju, kao i do sada, bio na štandu Srpske napredne stranke i na taj način nam pružio podršku. U narednom periodu ćemo se i dalje na ovaj način obraćati građanima, jer vidimo da su zadovoljni sa tim kako mi radimo. Omladina nam pruža sve veću podršku i dolaze novi članovi zainteresovani da pomognu u rad stranke. Župski naprednjaci spremaju i nove akcije. U narednom periodu ćemo organizovati akciju podele novogodišnjih paketića od sredstava koje smo skupili za vreme humanitarnog koktela koji smo organizovali pre Nove godine, o kojem smo govorili u prethodnom prilogu, i zahvaljujemo se svim prisutnima koji su nam pomogli u toj humanitarnoj akciji. Hteli smo da podelimo 20-ak novogodišnjih paketića deci i socijalno ugroženih porodica u župskim selima.